perlok-perlok kakali kapa nyau kusan lak teka. Oi, đây bằng bạc là kakali kapa nyau kusan lak teka. Te asyam ya kani ke video na margam tip lendo kani kasi kanwan yang bangan yo syom kai lani bangan yo tek kai mong man thiet mong man long try de tak man tek kai yang Jeep Rubicon. Iki pa pa me kali kai tip hi ke Jeep bahkan ni ke Jeep Rubicon katay apalalong no ka premium version jong kita kali ki bahap ko ka company Jeep ka company ke Jeep katay na ko kari Amerika ki Jeep Compass play Jeep Meridian play perem tam na kito Jeep Rubicon la na man kina shalom ndan shuru shalom ang pilak man kina kani nagohati ang bahap apo lagi kartu kani tanay aling na pa ilang mga support. Kung mga iti kani kung di kali ito ha, kali way nagi parlok ito ha. Dapat yung support interior slow. Daton yung kertan yung handle kali. Pinam sa ka wheelbase ro, paano ka jingjrong kani. Kaptip ka no kani naman, lamang na shipon. Kalakdan nang ni. Hema, stung kani kali. Tangin niya po. Maruti tesok am, kani haprak kejat hadu kat tu. Bila na feeling kot. Kita cari video yang kahai video batang dia tuh lepas cepat apa punya deu sabi ba ti perlok ini bentangan pen EP iba syapo jong kane kali ten parang ikon interiors nado kismi bagisu akini ki dashboard ta kum churu kijing yon ha uni steering pilaban accept call pilaban kum tamo control ya kajing tam akan kali te class thoi la katalak kali te nadong sedong kibaton hakane kali hilarem kai dia kan kapor ngin test ya ka sound system jo kan kali ngin pe adok kan best ka kamdai ka external ndai ka bal adon lupa ne ma 1 2 3 hai ni bentar jo video ngan ped EP ka bashabar ne ka exterior jong ka kali kadai ka 4 wheel drive para ka jo kapor no kala he than pat hi shlong tadi kamtam hasar hababon kali te kalaban pen khamya ni kani ka Jeep dai la he makana niru kadai pat taka petrol ndai da diesel te kalau ka bah nyau pho prapo litar imat kacing ano no tama kacing rung jo ka petrol hang ne ka rung daka petrol ke ndai da diesel supet kum to tamang to te prahajar full tangki tada pithe yang ane te petrol hakane kali mo ni rung lang mat nga kali kali ni start siya tang nang ne pai mar pa nervous banyak kali ram mo tawam tip syo landung an ni obyang kane kala kan mau ka kali ka ba khop pula ti ba baro kani kali kamdai ka badon gear mo kadi ka automatic kamot tang hapok ron ni kena pet cete lap na mi tang ma masungi ka dum mo kadon tang ka brake but accelerator dan clutch hang dengan press panggil ato maksudnya press brake and push button to start to I've pushed the brake now new button sini mau start ngekuak penpet ni dekat dia yang tidon mentau P nomor parking R reverse N kamut neutral but D kamut drive mode kan tang hapan ayo ni sekian hap nyan kum to ai no sa drive kamut kakali kanya cha kamat
kia kini digital lah mana om no meter sang ni mo dengan niat sekemat kalau yang te drive niat sekemat but ini yang te sekemat mo so kami okay kalau makan map jong kali siang mi map kadang nervous banyak kali nomor pak kelas tu kali ram dari jong lode ang nice din pada kami kamera kum tu dia pakai orang kalau abiang kat tu mengenum lek start hari kali gue dengan tong macam ni fi dengan tip lalu dengan dia abiang ban eksperimen kum kani kada kali kaba nyupusan produk exactly pentip nak website jong kali aku ngepentiet ngam dan hok dengan patek ke kador jong kani kali khot kaji blue picon ku boleh sibun